Breskvica je održala svoj prvi nastup nakon što je raskinula sa Vojažom i nastavila svoju karijeru samostalno. Breskvica je nastupila u subotu u diskoteci Teatru u Nemačkoj koja je bila prepuna. Ona je na binu izašla nešto posle ponoći i na prve taktove pesme Bon Voyage izazvala je velike ovacije publike, prenosi Telegraf. Pored svojih pesama, ona je pevala i pesme koje je snimila sa bivšim dečkom, ali i trenutne hitove. Po prvi put je izvela duet sa MC Stojanom koji se zove Život si moj. Anđelo je tokom nastupa sve vreme bodrio novi dečko koji je snimao i slikao tokom celog nastupa. Bila sam oduševljena kad sam videla prepunu diskoteku, sve te ljude da pevaju sa mnom. Zaista je prelep osjećaj. Ovo je samo prvi u nizu mojih zakazanih nastupa i ja se radujem što ću se u narednom periodu družiti sa publikom. Rekla je Anđela za Telegraf Jet Set i rekla takođe da Beograd još nije zakazan, ali ona zna koliko ljudi vole u Beogradu, tako da čeka i da nastupi u Beogradu. A inače, Breskvica je nakon raskida sa Vojažom nastavila svoju karijeru i njena prva pesma koju je otpevala sama bila je Bon Voyage. Breskvica je tada bila nedeljama u trendingu na YouTube-u i pesma ima milionske preglede i na taj način je i dokazala da može da ima samostalnu karijeru van Vojaža. Vojaž inače takođe snima svoje pesme, nastavio je sa muzičkom karijerom, ali je dobio i ponudu da glumi u seriji koja se zove U klinču. Vojaž ovih dana baš snima tu seriju u kojoj će se oprobati kao glumac, pa ćemo videti kako će se pokazati. O Bože, da li ćemo ikada saznati zašto su raskinuli Breskvica i Vojaž? Šta vi mislite? Da li vam se sviđaju Breskvicine nove pesme? Zapravo taj duet sa MC Stojanom? Šta mislite o svemu tome? Da li više volite Breskvicu ili Vojaža? Pišite mi u komentarima i subscribe-ujte se na Trending.